Gumulela mane. A bare a diaila o hwile. Ka nakwe a go be go sa gola rena bokakapa a radio. Ba be ba re go ka šupa ka mabitleng. Napile o tšea leswika o a metša. Ee, ba re o tla kry-a mmago a kgaogile letswele go fitlha gae. Gape maybe that's why re ba bua so ba nase ka maswikana ka mo teng. Ka gore bo o ne gore o sepela o ne o šupa napile o sepela le ena a rawa gape go ne mabitla a mabedi mola jale o šupile ka mabitleng re a leboga moroka nke re tope go tloga mathomong fale nke o buele o tamiše semmušo o ba amogele semmušo ka gore yalo mongaka ke go amogetše moroka a ke go leboge malome ka kapa a ke dumedišeng gape magagešo baruti ba rena re a letamiša go mešomo e mebotse ye le e dirago ka mehla le ka matšatši mangaka a gabo rena a setšo re a letamiša go mešomo e mebotse ye le e dirang ka mehla le ka matšatši re a le dumediša magoši a gabo rena go mešomo e mebotse ye le e dirago ka matšatši ohle batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša re dumelang kgolela gausi mo le leng gona ke ne nnete ya gore bjalo gona re kwala gabotse be re sa nape re kwala magagešo ke bone gore mogala bo wa gešo wa ga makua a kgwata-kgwathe makua re a go leboga mogala ba gešo ke tseo binang ko enana ke segašwane o ke segašwane no re a go tama segašwane re a leboga ba gešo re a le dumediša le kae Re a leboga tate Moremi. re a leboga ke ba gamang Le bolela le Maria Moloko mme o tswa le Sebediela ga Molapo. Zibidiela ga Molapo Maria kwa Moloko mme Kwa ga Moloko mme. kuku ka mo ke ba gamang Johana Moloko mme Johana Moloko mme le hlo le tswalana buang le sesi ka kua ke Lasbon ya ko gae ke Lasbon aga ka mothukwe a e batamele mo nna ka leina ke Sibongile Maubane o mang ke Sibongile Maubane alright no re tlo kwa ditaba le go le golle re gatlhanele jaaka Maubane le golle re ne jaaka Maubane alright ba fe melao ya gašo malome ka kapa re a leboga a ba gešo ba ga Moloko mme ba ga Maubane a re a leboga ka mo gare ga diphapoši kgašo ka molano go lapitšeng tše kgolo nna ke nna morwa motšha Maubane ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ka mo ke makua ke malefo ke ba e leng gore ba re thuša ka mafarahlahla go netefatša gore mafarahlahla a rena a sepela gabotse melao ya ka mo diphapošeng kgašo ka fa re kgopela gore difounu di beng silent re seke ra bitša maina a dingaka le baporofeta le dikereke ka maina mohlomongwe ge go ka diregala gore o ile wa tekry-a o ile ngakeng e no ba gore wa ka ya ngakeng tsoko ke moka ka ya kerekeng tsoko ka ya go mporofeta tsoko jalo re hlokomeleng gape ba gešo gore re arabeng dipotšišo tše re di botšišwago ba se ka re ge ba go botša potšišo wena wa nyaka gore tlhalosetša se sengwe gape se re tloga gore se kgopela kudu re kgopela ditaba ka moka ga tšona nnete fela tafoleng dinnete tše dingwe di a segiša tše dingwe di ješa dihlonge tše dingwe di a baba tše dingwe di a jwang e fela nnete ya go di feta ka moka ko gore o hwetše thuše ge o fitlha ngakeng ke gore o bolele nnete go swana le ge mohlomong o ka fitlha ngakeng ya sekgowa wa re ko opa ke hlogo mara o tseba gore o bolaya ke maoto ngaka e tlo go alafa hlogo wa boela morago ka maoto wa gago a go baba jwale nnete fela tafoleng se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge e ka ba mohlomongwe o mongwe o sa bolela o kwa o ka re ga e be ga botse tabe ka mokgwa wena o e tsebang kapa ka mokgwa e leng ka gona o no emiša letsogo ke moka re tlo go fa sebaka sa gago sa gore o bolele se sengwe sa bohlokwa ebile e le sa mafelelo ke gore re kgopela gore re seke ra bitša mahlapa mo moyeng kapa mantšo ao e lego gore a tla re ga a fihla tsebeng ya motheeletši a fihla a lomela
re gopoleng gore seyalemoya se sa Motse Community Radio se theeletša ke batho ba bagolo ebile se theeletša le ke bana ka gore yalo lentšu le lengwe le lengwe le le tšwago fa a ebe lentšu le e leng gore le tla re ge le fitlha mothong o mogolo la dula ga botse, le tla re ge le fitlha ngwaneng la dula ga botse. Aga napile ka kapare ya kae ke bapala ka mo setsopolwana se ge ke fetsa go se bapala ke moka kgaetšedi ya ka o tla tsena ditabeng ka faleng. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga nkeke le ka napela diadialla Thabela gore nna ke founele mo dipitseng tše kgolo ke kgopela thuso ka gore bophelo ba ka bohlakahlakane le ka kua gae ka lapeng a gona le boroko. Ka 2022 ke ile ge ke fitlha gae ke tla bolwetseng ba mokekolo ka timelela ke tukwane tše pedi. Tukwane tšeo ke ile ka di nyaka ka se di humane ka re ge ke tšwa ke mo ke tšwetšeng gona ke nyaka thuso ba re go na le nto ka mola gae e tšea dilo ene ke dilo tše dintšhi tše di timetšeng re sa tsebe rena di mo kae. Ka re ke gopola le ka 2021 ke ile ge ke tla gae ka timelela ke dilo tša ka gare ke di tlhatswitše ka re ge swantše ke re forogo ke re ke tlo dipaka ka toropong ka humana di se gone be le tše tharo. Ditukwane tšona go tsamaile tše pedi ka di nyaka ka se di humane. And then go feta mowe ka re ke buile gape ka 2022 ke tlile le ka September ke tšerebe ke le lefaseng la Pretoria be ke le mmerekong ke ge bolwetse ba mokekolo bo gola ka tla gae ka kgopela mmerekong gore ke nyaka go mokekolo ba re bolwetse bo gotse ka boe ke tla mo gae ke dutse le mma 2 weeks ka re go dula le mma 2 weeks tšatšing ra re robetse ke gopola le laboraro mma re go na le soundinyane nngwe ya kogala ka montle ngwanaka ka re a ke kwa re itheeletše ka itheeletša ka be ke tšwa ka re mma ke nyaka go bona be le bo 22:01 ya bošego ka tšwa ge ke tšwela ka montle ka humana batho ba kgobokane mo motlhareng ba dirile sekele ba išitše difatlhego fase ke no ema mo lapeng ka ba lebelela ka jikela morago le ile ge le tlhaba letšatši ke ge mahlo ka rurugile a thoma go tšwa boladu bo boyelo ka mogare ka re ge ke tšwa ke ya go nyakišiša gore na gabotse bothata keng ba re o bone tše dikgolo tše be di sa ba di a swanela that's ba go phošitše ka nto o le gona ka molantle mara wena bos awe ya gore ba go phoša ka nto awa ka itlogela ke ge ke boela Gauteng ke ile ge ke boa ke tlo boa ka October ke boela ruri ke boela bolwetseng ba mokekolo ke dutse le mokekolo o fitlhela mokekolo a re tlogela mo lefase re tlogetše this year ka April a re tlogela this year ka April and then after dipoloko tša mokekolo ngwana ka betha ke ba metha ka sefola mo lotong ka re ke metlae ke sa re ke sefola ra re ge re tsoga forogo mo gating ra humana ba epile go na le dilo go tloga mowe ka re ke a ema ba re go na le batho ba lwa le wena ka itlogela tšatšing ra re ge re tsoga gape ka humana go epile mekoti e meraro ebile mokoti o monnyane le mogolwanyana le monnyanyane ka mogare go na le dilo pelo ya ka ba bohloko ka founela mme o mongwe ke mo tlwaetše o thuša batho ka re gona ka re ke bona mohlolo ka mogae go na le dilo šedi a ke tse gore na swantše ke direng a re gona re ke kgopela gore o tšee eng le eng o dire sokhe gore o di fetše bogale ka nnete ka dira ka mokgwa ge ntše ke dirile gape ke fetile mola go tšona gwa tlhaga gape gwa tlhaga gore bošego a re robale ka kua gae go ne nto ikitima mo godimo ga ntlo bošego ka moka gore ke ria ka go right go ria ka go left a go na le boroko ge ke sa rawa di fetile ke dijwana di a lla ka ntlong ko ra go sa tlhakana se le gore ra robala diraka di a bulega bošego ka moka 1 2 3 ge re re maopi le ona fela ka gae gore ke le ke nna le ngwanaka re ba babedi ka re o mogolo o Pitori ge re
maopi a la fela a go sa tlhakana bopi a bo sa kgona gore 12,5 e re fetse kgwedi e re tše 2 weeks setse e fedile ka ipotša gore na ga botse go diragalang ngwana ko mogolo a tla gae ga a tlile gae ga boela mmerekong ba re go wena ba re mmereko fedile a re go nna re mama go na le a mphonela wa mpotša mama go ne nto ngwe ke e fitše ke le mo gae ke le ge ke robetše ka fila ka re ke robetše le mosadi ge ke tsoga mo mpeteng ka humana setse go berekegile ene ka humana ke noši ka re gona ka re ngwana ka le nna nto ya ntiragalela ka mo gae ge ke robetše ke noši mara ge ke tsoga ke file ka re be ke robetše le monna a ke tsebe gore na go diragalang ene nakong ge ke tsoga ke humana mmele wa ka o le botlhoko nke o ka re be ke berekišiwa bošego a go tlhakane selo mo bophelong baka be ke kgopela gore o ka re papa Moremi ka nthuša ka ko lapeng lela ke dulang ka re ga lona a go monate ke bona metlholo ye ke sa ikwešiše mo bophelong baka since le mokekolo a sa phela le yena dilo tšeo bantša di bona le ga ba tsamaile jwale ebile di wese gane jwale di wese kudu ke a imelega ke na le stena go lebana le ka gae ke ile ka fila gore nka tsamaya ke boele ka steneng sa ka ka re ke agile 3 room mara ka fila gore o ka re ge ke studiwe selo ene le ka mola gae mola gate ba epetse nto mokota gona o ile ngwana swantša ye sekolong frogo a mpitša re mama e tla tlo bone motlholo ko bona mo gate re khomane ba epile like ke o ka re sekhelenyana so ba epile ebile a se ba o khupetše ba no tša dilo ba di tšhela ka mo ngwana wa šia rena mama jwale ge go le so ke dire ka re ngwanaka e re ke tla le letswai ke no tša letswai le le kgorofo ka tšhela ka re gona ka re tsamaya o ye sekolong ke ga a tsamaya a ya sekolong jwale ene le mokgekolo wa lla mokgekolo o bolokilwe a bolokilwe mokgekolo a sa robatšwa mokgekolo wa lla o re moya wa ka o no ba mo lefaufaung ga ke tsebe gore na go diregang ke yona ntwe e neng go nkweša botlhoko kore ke a sokola le mo moyeng wa ka gore ga re o no ba mo lefaufaung ga go tlhakane selo jwale ga ke tsebe ka re ke ngwana mo ke leng gona ene ka gae re 4 re na le abuti ya ba sesuoki ya ba ausi wa ko mo gae gwa ba nna jwale ke ile ge ke tlo tla mo pitšeng tše kgolo ka dula le bona fase ka re ka moka ka gore le ntlogetše ka gae and a gone boroko be ke na le mmona gore na nka ya pitšeng tše kgolo na ka moka ba dumela abuti o ile go nna re a gone bothata ngwana mma ka re ka mo go sokola wena rena re meberekong ko wena o dulang ka mo gae se sengwe le se sengwe ke sona o ka ya ye ba reng ba tla go direla yona nna ga re gane selo ka re motse ona ke wa ka mara ke dumela nto nngwe le nngwe gore le wena o fumane bophelo and-e kgwedi ya go feta ka re ke motho wa gore since mokekolo a robala ke no bona gore nka se no dula ka re ke ile ka ba founela mmerekong ka ba botsa gore mokgekolo o robetseng ka bua ba re tla go nyakela space re tla bona gore na go diregang jale ke phela ka go rekiša kua gae jale ke ile ge ke rekiša ke ntse ke rekiša be go ne le tšhelete ke felang ke e bea ka moga ke e bea ka gae last ke ile ge ke re ka e lebelela ka khumana 500 ka moka e tsamaile ka thoma gore nka lwa le ngwana gore na tšhelete ile ka re na mama nna ke tsebe ka re always o lwa le nna gore tšhelete ya tsamaya ka tipotšiša gore na tšhelete gabotse e ka ba e tšea ke eng ka mo gae and-e last le gona o ile a robetse ngwana mo dining room a lebeletše TV ke no kwa ngwana a screama le mosegare about 11 o'clock ke kole a screama ge ke re ke tsena ka ntlong ngwana wa lla mara o mo borokong ke a mmotšiša ke re na pontsho ke eng o re mama ke bona basadi ba babedi le mono motese ba ba re go nna ba re a re tsamaye
ke re ngwanaka o tsa re ke mosegare na o re mama shiba bona ke re a ke bone selo o re mama ngwanola o screamile gore ke be ke mogoge ke mo ise ka ntle a re mama o nkgoga ka mo le bona ba nkgoga ka mo ba re ba nyaka go tsamaya le nna ka rawa e tla mo go nna ke go tshware ka be ke mo tshwara ke dira thapelwane nnyane ka re o bonang a re shiba le ba o ile go rapela mama shiba le ba furalela ba tsamaya namle ka re aowa mantšiboa same ya dira gape ge e dira gape ngwanola o jumpile gedimo gampeta jumpa gedimo gampeta a re mama shiba bona ba nkgoga ba re ke tsamaye le bona ka re na wa ba bona mo difatlhegong a re mama ke ba bone mara ba sa no swana le bona ba le ba mosegare ba re ke tsamaye le bona ka re gone ka re ngwanola ka mmotsiša ka re na a kgone gore o ka ba mentšhara gore ke bo mang gore mo difatlhego a ra ke ba bone batho ba le ba khunamisitše difatlhego a ke bone selo ka re okay go lokile ke ge ke khunama le yena re rapela e diragetše gape le maabane go tlotlhaba laikgono ge ke ditlamoki a re go nna re mama batho ba le ba buile gape mara ba buile le mosegare ntse ke tsamaya mo pateng ba re go nna ba re kgopela o tsamaye le rena ka re na ke tsamaya le lena ra kae ba re a re ye re tsene ka mohlatheng o re ka rawa nka se kgone ngwana le buile ka gae a etla ketima a rothiša megogo ke ntwe e nkwešang botlhoko gore na o ka re ke tlo loba ngwana mafelelong ka re ba mošetse morago ka re le before dikolo di tlo tswalela ntwe e diragetše ka sekolong ba mpiditše sekolong ba re go nna ba re ra go kgopela o tle sekolong ka sekolo ke ka humana ngwana ka officing principal a re ngwana o ile a re o bona basadi ba babedi le monno mo teng jwale rena ga re bone selo a ntse a re a šiba bona that's why maopontshe gore go founetse gore o tle mo sekolong ke dilo tse di ntlaišang mo bophelong ba ka gore na gabotse ke tlo feletsa kae ntse ke tlaiša ga go loke selo papa moremi ke a sokola le ka kua gae ga gone boroko a ke ne bophelo kore ntho ngwe le ngwe e ke reng ke a e dira mo bophelong ba ka a go tlhakane selo alright a ke dire so a tsa matšatši re dula kudu mane ebile tlaberano ba bagalabe ya at least ge motho a emeletše mmelo o a kwagala gore jale Yeah. o eme gabotse ya ke dire so taba tša sese di kwagala gabotse gantši a bolela mo ka gore ke tše ntšhi ke no thalathala tše dingwe mo fase sese thobela o boletšitše ka mokana ga tšona tša ka ga geno ee a ke ko o bolela ka wena ape le wena a o gabotse le nna ga ke be ke re maybe ke lefetšhantšhenyana le kgone mpotšiša tše dingwe be ke sa tlotla ke tse gore na be le nyaka ke dintšhe ka mokana alright ee a re bolele go tše nna ke di kwileng ee ke kwile o bolela ka taba ya gore go ne dilo ka kua lapeng di epa melete o hwetša e ne dilo ka gare ee o hwetša go ne le eng ka mogare ke ditlhare ka mogare ke ditlhare tše jwang tše šweu tše khwibidu tše dintsho tše tala tše di brownonyana so di tlhakane le tše di khwibitswanyana then le dirileng ka tšona tlhare tše a se ke ditše ke no tšea letswai ka tšhela ka mogare wa khupetša ka khupetse ke no tšea letswai ka tšhela ka re fetša ka ngwatha mollo o re boiša ngwa dikgonye ka tšhele ke fetša ka tswalele wa bona ge o ka re go o tsoga o a hwetša go epilwe ka gae and then wa kry-a go tšhetšwe dilo ka gare thobela a re thome ka go no tšea letswai ra tšhela thobela re thoma ka go ya go lebelela gore dilo tše di tšhetšweng ka mo ke ding di tlile go dirang di nyaka mang and then ra kwešiša gore dilo tše ke ding di rumile di tlišitše ke mang morero wa gage ke eng thobela and then ra di ntšha ka gae thobela ra di iša kua ntle ra ya go di tšhela ka letswai ge re di tšhela ka letswai kua ntle thobela di tswile ka mogae thobela letswai le a kgaolla fela go ya ka gore ke taelo goba ke sehlare sa mohuta mang se se tšhetšweng ka mogare ga molete owe ene go ya ka gore se ba se dirang ka mowe se tlile go dira eng thobela melete e a hlola thobela ene ge o e kry-a e le gore melete ke melete e leng gore e ne le dihlare le sa tšwa go boloka
Thabela. ke sešupo sa go bontšha gore ba babe ba nyaka go bona lehu le boa gape ka mogae Thabela. akere Thabela. so taba ya melete le santse dilo tse di leng ka mola di ye go ntšhiwa Thabela. gomme di tle di berekiwe di boetswe morago Thabela. ke kwele o bolela ka taba ya makgekolo Thabela. makgekolo o robetse Thabela. robetse boroko bo bogolo Thabela. moya gage o robale ka khutso Thabela. bophelo ba gago bo thomile go hlakahlakana from 2021 Thabela. go tla ka mengwaga go fihla le kgono Fihla ikgono. a o lokele ke selo Ah, dilo ga di loke ga di sepele ga botse Mm. o tlogetse mmereko wa tla wa hlokomela koko a bajwa Thabela. mathata o re a thomile mmago a sa phela Thabela. mamago batho be ba mmitša moloi Ke nnete. molato A ke tsebe. A ke tsebe. alright lapeng la geno o boletše gore go kitima dilo ka godimo ga dintlo Thabela. dilo tše di kitimang ka godimo ga ntlo di le hlokiša boroko ebile dilo tše di kitimang ka kua godimo ga ntlo di dira gore bana ba ska ba le mokgwa wa go šetša tabeng ya dibuka Ke nnete. ngwana o bolelang ka yena rong o bona dilo ke lefofonyana fela re swanetše re lebelele gore le tla ka mokgwa wa mohutamang Thabela. o bolela le batho ba lena le sa ba boneng Ke nnete. re ka se kitimele tabeng ya sedimo re swanetše re nyakišiše pele re bone gore ga botse taba ya ngwana o tshwenya keng Ke nnete. lefofonyana Mm. batho ba bošigo ba le tshepile kudu ka lebaka la gore le kgona go palliša ngwana go tsena sekolo Thabela. le kgona go palliša ngwana go ba le tšwelopele Thabela. ebile le kgona go senyetša ngwana bokamoso ba gage Thabela. lefofonyane le kotsi kudu mo e lego gore le ka tliša lehu ka gae ebile le ka tliša tshenyo ka gae Thabela. tabeng ya ngwana o le reng wa ba jwa le sekolong mathitšhere a makala Thabela. ngwana o nyaka gore le mo thušeng ka gore ga a ka se thuše ke lena ga go no mongwe e leng gore a ka mo thuša gobane yena kgopolo ya gage e fela e distepega kudu ga a le ka sekolong mola ile gore go hlokagala gore ngwana a focuse gore ngwana a kgone go rutiwa a kwe a kgone go kwešiša a kgone go ngwala se a se kwešišitšeng Thabela. lapa lela la geno ke kgahla ke gore ge jane ngwana wa mafelelo wa masogana o dumetše gore le nyakele thušo Thabela. lapa lela le na le bothata Thabela. bothata ba lona šibu go ne kgonagalo gore batho ba beile dilo tša bona tša go seleka ka kua gare ga lapa la geno Mo ke nnete. Ka re sometimes papa Moremi ge re robetse so re go tsena ganong Mm. ge re robetse no kwa batho ba bolela ge o lebelela nako ke bo 2:1 o makale gore na batho ba bolelang ka yona nako ba bolela ka mo jarete ka re sale nako la ka go gobala mo matlhong ke tšhaba le go tswela ka mo ntle ke no theeletša ke le ka mogae ka mo ntlong mara ke kwa gore ba bolela go ne batho ka mo jareteng and ba bolelela fase ba nguna-nguna alright o bone dilo tša batho ba bošego ke nnete wa tsoga o rurugile mahlo a etšwa boladu Boladu. bo boyelo bo boyelo Mm. ge o ka bona dilo tša batho ba bošego o hloka go hlapišiwa dirithi tša batho ba e lego gore o di bone le batho bao ba boneng batho ba ge ba etla go seleka ba tla ba tlotše ka tše ba tlotšeng ka tšona ene dilo tšeo ke tša gore batho ba seke ba bona medimo a geno e ne maatla e go bontšhitše tše e leng gore batho ba palela ke go ka di bona ntle le gore o tloše serithi se mo go wena o ka se be le khutšo ke kwele gore wa rekiša ke a rekiša o rekišang ke ne go rekiša magwinya le difiši o rekiša difiši le magwinya Le magwinya. nakong ke ne go ya le sekolong nako nngwe o ne go ya le sekolong Ee. alright batho ba sebediela la rata go rekiša difiši ne ka re phediša Yeah. papa Moremi be ke ne molwetši o mong ka mola molwetši o la ge ke tsoga o no bona swere catbokisi ka mola o pakile difiši ke re go dia bua ngara wa le gona nna le ke a rekiša ba di tlogile di tlogile le go bjale o sa rekiša fiši le
le tšhelete o fishi ne tšhelete all right Mm. jwale wena bothata ko gore fishi tše go seno rekiša tšhelete ga e dule a e dule e ya tsamaya ya tsamaya alright nna taba tša gago ke a di kwa re ka tswela pele ka tše dingwe re tle re kgoneng go kwa gore ma aowa go ne molato fele o ka ya wa bua mang ke di kwele mokgekolo mmago le naga e be a šala a sa rate ke batho molato be e leng be ba bona a dirang nna ke se papa moremi ka re be ke sa dule gae mo a ke nyaka o bolela maaka be ke le motho wa gauteng ke bereka ya nka se re be ba sa mo rateleng gore ba dirang yena ba ntšane o bolela gore batho ga ba nrate mara nka se bolele botlhase ba maaka gore be ba sa mo rateleng ka re be le nna motho wa makgweng be ke no tla ka diukente ke boela morago alright taba e ya go latofatša mokgekolo ka dilo tša boloi o be a le botša yona yena bane go bolela mara nna be ke sa ilatelele ka mokgwa ka re be ke le ngwana no ba bolela a re batho ba mo phara ka dilo tša go swana le tšeo alright ka morago ga lekhula mokgekolo le ile la leka go bitša motho go tla go hlatswa lapa lela la mokgekolo go tla go hlatswa ka molagae a ke re nako nngwe o kry-a e le gore bomma gore na mo gongwe ba phela le batho ba re ke bagwera gane bagwera ba bošego ba fetoga ba tla ba tliša dilo tša go senyakege ka mogae and then o kry-a e le gore ge mokgekolo a fetša go robala dilo tša leba le di tshwenya rena ka mogae le ile la bitša motho go tla go hlatswa motse ola go tloša tsona dilo tša go swana le tše di kitimang ka mogodimo ga ntlo le tše dintše e leng gore di a letlaba papa moremi ke lekanya ka motho gore a tle mara dilo tšela di no ba di sa tswela pele a di stopi ebile o ka re di wese ge ba dirile kono go sa go ba wese o bopalele le ko go robala o khomane go le wese kore le masenke o ka re dilo tše namile o ka re di kitima di a ka mo di aba kore o tlabe sa le o lebeletse ge di mo bošego ka moka malapa ga a swane sesi le boima ba gona ga bo swane go ne malapa mang a boima go seno le bereka o ka re o di rumutšiwa le dilo tšela o di lateletše mo di leng gona lekolo se isogele ka gare ga lapa ge e kwa bohloko ba gore bua le motse o wa berekiwa e ya tshwenya gobane why a e sa dudišega ka mogare ga motse e thoma go riang e thoma go kitima e ya swa dihlare tše di berekileng mo di a itshuma ga o a swanela go ema wena le ngaka gago ke nako le santšeng buale le bereke le tiišitše go entšha ka mogae go ne tše dingwe ge di tswa ka mo magaeng ge e be di kitima ka godimo ga ntlo di a kitima di kitime mafelelong go ewa selo ka mošito o mogolo go tswela ka ntle o no kry-a e le nonyaneng nyane goba katse ka go hloka ponelo pele goba ka leihlo la semoya rena re a tseba gore nthwe ke eng so motsola o nyaka go berekiwa le mokgekolo o nyaka go berekiwa ge e be le tla gae mokgekolo a sa phela mathata go swana le ya a gore o kry le sa robale le sa rieng be le sa nke le a lehlagela wona ba le gona ka re mošimane o la ka mogolo ba dula mogae ba ntse a bolela re mama re robale ka mogae le yona nto ya gore o ne go fila robetse le mosadi le yona bentse le gona fela ntlhalosetša re mama gape ka mogae ya go monate ke file kwa re ke robetse le mosadi mara khomane ke phapama khomane ke noši le tsona ditšhelete bentse di timela bentse di timele le ditšhelete le mokgekolo le ena ba ntse a timelelwa ditšhelete a sa phela a ntse a bolela gore tšhelete ya timela ka mogae alright a ke tsebe ba bagolo ba ka go tlalletša goba malome ka kapa o ka tsena mo go tše sesi a di boletšeng ya a ke thome ka go leboga moroka gore mafelelong se seage o gona seo se bontšha gore ba dumelelane ka taba gore a tle pitšentše kgolo a tle a lle ga itšedi mo o boletše ka taba ya go bona batho ba seboka ka ntle bošego ka bo-one go sasa ge letšatši le hlaba
ya ba gore matlho a gagwe a rurugile ebile a tswa boladu bo e ka bang ba mmala o moyelo ka mogare. Ke kwile mo voice note-ung ye a e rometseng mo pitšeng tše kgolo a bolela gore ka gare ga sehlopha se a se boneng sa batho ba be ba lebeletše fase ba boa ba mo lebelela ka nako e tee, and then wa tswa lentšu la monna mo sehlopheng mo a ka kwa a gata go yona. Ke kgopela gore a e nabiše gore lentšu le la monna le ile ge le kwagala la molaela la reng ge le bolela le ena. lentšu leo la monna le ile go nna la re o bone tše dikgolo tšeo sa ba swanela go di bona. Oh yeah. Se se ka mo le mokwele ngwana bolena o boletše, ke be ke sa rate gore letle le bušeletšeng dilo tše a di boletšeng ka baka la nako. Ke be ke re mohlomongwe le phošolleng tše a sa di bjang gabotse, goba mohlomongwe go hlatsela le go tlalletša tše le di tsebang godimo ga tše ka moka ga tšona a di boletšeng. Mo lokišetšeng le kopelwana le awa le ya ka mo go mmamogolo ka mo. Malome ka be ke kgopela botšha ka re papa Moremi o ile a re ke kgaotše ditaba a se ke di bolele ka moka tša bophelo ba ka. Re a boa. Alright. Re a leboga le be le motheeleditše ga a bolela ke motheleditše le mokwele gabotse ke mokwele gabotse ka gare ga tše a di boletšeng go ne le tše le di tsebang kapa tše le ka di phošollang ka mokgo mohlomongwe le filang gore di ka be di le gona tša a sa di bolelang gabotse, mohlomongwe la di lokiša goba la tlalletša le go hlatsetša tše a di boletšego. ai nna tše ka moka a di boletšeng ke dinnete tša gore lapa lela ai le na le mathata ka gare. Yeah. Ka lebaka la gore ke gopola ka letšatši leo re feditšeng go boloka mokgekolo ka lona ka tšatši la Saturday, e rile ge re Sunday nna mmele wa ka wa tlhakatlhakana ka se bore lebaka ke lefe la gore mmele wa ka ke kopakopane. And-e nna gantši ke na le bothata ba gore nna ke na le go bona dilo tše ngata bošego, Okay. and ge ke di bona jwale ke ba le problem ya mahlo mo mahlong a ka, and then ke ka lebaka la gore ke bona dilo tsena tša bošego. And go tlile mo e leng gore ke letsogo le laka ke ile ka re ke namela setulo ke fa ka extension ka ba le gona go wa, ka re go wa ka ya sepetlele mo e leng goreng di-operation tša ka ga di a tsamaya gabotse, di be di le go ra gore ka mokgwa mongwe ga ba ndile ga i4 times le mo e leng gore ba fakile tšhipi ka mo gare, and then ke tshwanetse ke boele gape sepetlele ke lo ntšha gape tšhipi eo because tšhipi ena ga ya dula gantle. Jwale ke mathata ke kopana le ona le taba tsa tšhelete mo go nna bophelong ba ka, tšhelete ga e dule. Nna ke gola tšhelete a nkamokamo, tšhelete ena ya ka ya nkamokamo ya SASSA tšhelete ya kamokamo ke eng? ya SASSA Wow. ya bokoko. Okay. Tšhelete eo ga ke e gola, ga ke ile toropong ke fetša go gola e tlo bereka ka o fela, mara ke sa tsebe gore ke dileng ka yona. O hwetša e le gore ke lebelela dilo tse ke di rekileng o hwetša e le gore ke tse nyane ke sa tsebe gore molato ke eng. And se sengwe gape ke na le ngwana ka wa mošimane o sa leng a tsamaya 15 years. Nna le yena ka difounu ra bolela go ba monate, a re go nna re mme ke tlatla ka Christmas ke tlatla ka Good Friday. A ke tsebe lebaka ke lefe le le dileng gore mošimane ola a tsamaye nako e telele, maybe ke tšona dilo tsela tša ka kwa ka gae ka lapeng. Ke fetša ke re yalo. Re a leboga, a re boele ka mo go wena kgaetšedi ya ka o feleletse re tla re kgone go ya ka mo go ba ga Maubane ka mo. Ke na le bothata ke ne go tshwenya ke maoto ka mokgwa o papa Moremi a boletšeng. Maoto a ka a ne go tlalelana a fiše, botlhoko ba gona bo fitlhele mo dinokeng, ene ke na le modikologo nako ngwe khumane maotlho a ka a sa bone o ka re nka dula fase. Ke bothata bo
ke neng le bona ke tshwenya le ke dinoka dilo tse dintšhi di ne go no ntlhagela nako nngwe ne khumana ge ke tsoga ke ne khumana mmele wa ka o le botlhoko and-e ke ne go no bontšhiwa bakekolo ba babedi ba apere dipheta ba apere ditukwane ke itepotsiše gore na go reng ke ba bona neng ke be ke nyana tsela tsa go feta ke bone ke apere dipheta mo matsogong le mo maotong ke apere le metšeka ke tsena ka gare ga metsi ntwe tše le tsona di ne go mphetša maatla gantšhi gore na go diregang and last week ke ile ge ke rekiša ka tlhakana le ntate o mongwe ntate o a re go nna re kgosong ka rayetseng a re go nna re ngwanaka ke kgopela o rapele o tiišitše ka re ke bona legadima mo go wena ka rawa ke a leboga papa ke leboga semoya se o mpotšang sona nka se senyatše ka ra ke le tsebe ka ya ka gae ke fihla ka gae ka rapela ka ona mokgwa be ke before ke tlo tla ka Sunday ya gona ge ke tswa go no tswelela mme o mongwe a ke mo tsebe mme o le ena a ntumediša ba apere diaparo tša kereka ya kerekeng tša sepostolo nambile a re go nna re ke kgopela gore go tloga mo yo tsena ka gae khuname o rapele kore o rapedišetša bophelo ba gago ka re ke bona bothata bo bogolo jwale go ile go a setle monagano wa gore nka botšiša mme gore na bothata bo le re lla bo bona ke no rawa ke kwele mma ke tla dira ka mokgwa ke ge ke tsamaya kore mmele wa ka a o gabotse papa moremi ke a sokola kore ke ne go bona le dilo tša bošego ka moka kore no komana a ke robala mapele gabotse kgaetšedi yaka ke be ke sa rate gore dilo di hloke maina dilo tše o di bonago tše ntšhi tša bošego o bona eng ke ne go bona dibatana tša bošego ee ke ne go di bona di le gona ka kua gae mo bošegong nakong ke ne go bona le batho bona batho wa ke ne go ba bona ka re sa le ke bona yena nako le ka taba ile ya matlho ke tšhaba le go tswela ka ntle mara ke no ba bona ke le gona ka mo ntlong ba ntse ba le gona ka kua gae kore ka kua gae o ka re a ke kgone koša gore ke mo ba tlhakanang gona or go diregang ka re nako e ntšhi le nnyane ba no phela ba le gona ka oh yeah ka re motse ole ona o weak moroka a le mo le lebaka moloko mme le duma a ka le thuša godimo ga eng le eng le eng ge re e tswalela be ke duma gore o ka re a ka re thuša godimo be ke duma gore o ka re a ka re thuša ka lapa lela la mokekolo mme ebile ka kua go nna ka steneng ka re be ke nyaka gore ke tswe ke boele ka motseng wa ka ka re mokekolo o tsamaile and a robadiše le mokekolo ke yona ntwe be ke duma oh yeah a ka dira metse le mebedi a fetsa a robadiša mokekolo gore a kgone go robala ka khutso le yena ka re moya wa gage wa lla gore moya wa gage a o gabotse oh yeah ke kwele ka re be le nyaka go bolela mmane go ra gore seconded seconded aga re a leboga moroka nna ke kwele ga ke tsebe re pele re ka ya go kwa jaaka kua bakgatleng ka kua go ne le tše mohlomong le ratang go di botšiša fa pele re ka feta lapa le ke di kwele taba tša bona ke di kwešišitše mme o iteile ke stroke o nyaka go alafiwa a ke kgahle ke taba ya mme ya gore a re o ne ngwana fela ngwana wa gage o bolela le yena ka founu mara ngwana o ne more than 15 years ngwana a sa tle gae 16 years ngwana a sa tle gae a bolela le yena ka founu magagešo ge re le bana re swanetše re kwešiše gore go ya gae go gata mabala ka gae ke go tšea mahlatse fela malapa manga yes ke a dumela gore bana ba tšhaba go tla ka lebaka la meleko e bana ba thielwang yona ka gore bontši ba batho ga ba rate go bona ge bana ba bangwe ba e ba le tšwelopele koko o dula ka ga gago ola o dula ka geno ke nnete o ka ga gagwa kere o lokelwa ke eng ka ga gagwa a ke lokele ke sele mogala bo kae o sepetše molato o ile a loto o sepetše ka go robala boroko bo bogolo goba ka go nongala go tsamaya ka go robala boroko bo bogolo o sepetše ka go robala boroko bo bogolo
e šetše e le mengwaga setse le mengwaga. alright ngwana Shukoko o ne 16 years a tle ga e lebolela le yena ka founu o re ke eng se a se waifang go tla ka ga gabo mengwaga e mekaka sa tle gae a wa ga bolele selo yena moshimane o godisitše ke mokgekolo o re bolelang ka yena kwa gae nna ke rile ke tsamaya ke ya lefaseng la Gauteng mme wa ka a re moshimane ha o sepele le yena o tlo ba a šale ka kwa gae bjale o sale a sepetse ka mmereko o fela re ke tlatla ka Christmas a re tse gore molato wa gage ke eng ha bolele yena o no ra wa nna ke sa reka koloi ke fetša o ipatela ke tlatla o paletšwe ka lekgola mokgekolo o ba morata gagolo a morata go feta ditlogolo tše kaofela. alright mo a leng gona go ne le o mongwe wa family wa felang ba bang ba felang ba mmona o go kae Koko lefaseng la ke Basothong ana ka kwa Basothong ka kwa mara go na le ngwana o kileng a tla mo go nna mo Basothong ke kae Koko Sotho ke Lesotho ke Lesotho poleke wa ke tsebe nna ke nokwa ba e bolela ba re ka kwa Lesotho mara go na le ngwanyana o kileng a tlisa ngwana go nna a re ke tlo bona ngwana ba re ba tlhagana ka kwa Lesotho a re ele gore o nyaka morwa gago o kana wa mpotša ge le gore le mmatla nkana ka le bontšha mo a dulang gona o ra re yena o tsamaya hira ga ana poleke mo a dulang ke motho e leng gore o tšea di-subcontractor tša gwa ga dintlo ke moka a be le bahiri ba bereke ba mmereke a ba fetse ntlo jwale ke bophelo ba gae bo okay ke tlo go thuša ke re Koko re bona gore re ka bereka jwang lapa la gago le ne le bothata le swana le lapa le la geno ke kwešiša gore ge ngwana a sepetse mengwaga e mekaka re ka se tlhore sa tshepa taba ya gage ya e bolelang ka founu gore ke tlatla meloko le metswalle ba swanetše go no tšea koloi tšatši le lengwe ba ye go mmona ge go kgonagala batle le yena gontšwe le ngwana o la ga paletše ko go tla go boloka mokgekolo e leng gore o mo godišitše tshepo ya gore ke nnete o tlo tla keng a gone gore motho a ka re yena o emetše go tla gae ka lebaka la gore o nyako reka koloi ntle le koloi mose go ne dikoloi tše di leng gona di-taxi tše e leng gore di kgona go tloga Lesotho di a tla ka keno 16 years bana ba belego ba bang a ba motsebe mose ba motsebe so go bohloko Koko ke tlo go thuša Maubane ke nagana gore jwale re ka tla ra bolela le wena mma gorena a e batamele ka mo Koko Maubane nna e re ke thome ke dumetše malome ka kapa ka pitšeng tše kgolo ke dumetše Ntate Moremi thobela ke dumetše radio station ya motse ka moka thobela ke dumetše batheeletše gae mo baleng thobela Ntate Moremi nna seo ke tlileng ka sona go lena ke taba ya malwetši a mmele wa ka le ge e le gore tše dintši ka no ba gona thoko di tla no tla ge ke ntšwe ke bolela mara ntho e ntlišitšeng radio motse pitšeng tše kgolo ke taba ya malwetši a ka Tate Moremi nna ke bolwetši bo e leng gore bo mmakatša ebile bo ntšhoša ka baka la gore e bile le pain from 2015 pain e thomile gannyane e ntšwe ke tswallega mantle ke ba le constipation ela e bentšwe no khatha go ya ka dikgwedi ke raka mengwaga ka dikgwedi and then ge e khatha ka mokgwa ke fele ke ipotsa gore ke constipation e re ke nwe dilo tša constipation ke tla ba right ke nwele jwalo Ntate Moremi ke kwa ke khathega gannyane gore go tswallega wa tekwa gore wa tswallega ke tswallegile jwale ka tswallega ka be ka tekwa ebile ke šetše ke robega sejo se sengwe le se sengwe ke seja senroba ka mo maleng ge nka re ke be ke le motho e leng gore be ke re ge ke ba constipated ka nako nngwe ke thuša gore ke nwe joko ya ke dire joko ka metsi a belang ke tšhele letswai and then ge ke fetša go tšhela letswai ke be mo e leng gore before ke tlo kapa ke swantše ke ye toilet pele
alright ka thoma go ba motho e leng gore ke berekiša di-freshen tsona tšeo dilo tša constipation so ge ke ntse ke tswela pele jwalo ke bereka gona ka mokgwa ke no ya ke a tswallega go dutse go ilwa go fitlhelela ge e le gore di-freshen vele totally ga di sa mperekela ge di sa tlho di sa mperekela jwalo ke kitima di-doctor ke kitima dipetlele ke kitima gotlhe mo e leng gore ke lela go ka kry-a thuso gona but ke a tswallega man ke a tswallega kore ke a tekwa gannyane o ka re malaka a sesefa malaka a sa kgona go duma le ge ke re ke nwele tsona ditee tseo gore nka kwa malaka a duma jwale gore ke nwele di-freshen gore nka tekwa jwale ka motho e leng gore o bereka ke mala ntate Moremi kore go gana alright ke ntse ke sepela ke itšale go fitlhelela 2018 ka thoma ka tekwa vele gore ke tswallegile ka nnete ka sepela ka ya doctor ya re ge e nscane ya mpotsa gore ke na le selo ba re ke fibroid ke gopola ke ile doctor Ntsoko ka Mmabolholo a re mo go nna a re o na le fibroid and fibroid e ke nama ya gola ka kua gare ga mpa so solution e leng gore nna nka go fa yona gona jwale ke gore o sepele o ye sepetlele ke tlo go ngwalela lengwalo o tsamaye o ye sepetlele o ye go remova womb ka baka la gore o re wena ga o sa na le parekeng ga o sa belega ebile ga o sa ya letlhapong alright ntate Moremi ke dirile ka mokgwa ntate Dr. Tsoko o a ngwalela lengwalo lela ka sepela ka sepetleleng Tsoko ge ke fila ko sepetleleng Tsoko ka ba fa lengwalo ka ba tlhalosetša gore ba re ke na le fibroid and fibroid ka mokgweleng ka gona e nkgobaditše mo e leng gore ba kgopela gore le ntireng operation le removeng popelo alright sepetlele Tsoko ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang gore le bona ba ntsentšhe di-scaneng tša gona ntate Moremi ba ntsentšhitše di-scaneng mo e leng gore le nna ke ile ka kgotsofala gore aowa di-scane tša bona ba di dirile ba re bona ga ba bone selo ka gare ga popelo ebile ga ba bone lebaka la gore bona ba ka remova popelo ya ka ba sa bone bolwetse ka gare ga yona ntate Moremi ke tlhakile ka mokgwa ka lengwalo leo la Dr. Tsoko ka Mmabolholo kore ka boa gape ka tle ka sepela ka ya Dr. Ntsoko gape Dr. Tsoko o le yena a e tlatsetša fibroid gore ke na le nama e golang ka mo mpeng and then ke swantse ko operatwa ke remove popelo ntate Moremi ke bolela ka mokgwa e le gore ge ke ya ka bo 2019 ke ge jwale ke ema sesadi sa ka seema ke se makalela gore jwale ge seema so seema jwang ka re nna ke tepotsa gore ke sa le o monyane ga ka swanela go ema letlhapo mo aging e ke leng mo go yone ntate Moremi ke ile ge ke ntse ke tsamaya bampotsa vele le ko sepetlele gona ko di-doctor bampotsa ba re ke menopause o reachitše menopause ka pela ge ke ntse ke makalela ke ya pele ke ntse ke bolela gore batho ba modimo nna mare ke a makala gape ke a palela ko go ya toilet and then ke tshwere tabela ya gore ke fibroid but popelo ka yona a e botlhoko ntho e nkweša botlhoko ke thoma go ba le problem ya noka nokela ya gannyane ke a e kwa ntate Moremi gore e a loka noka e a loka ke thoma go change movement ga ke sa le motho ke kgona go emiša maoto ke ba busy ke a robega alright ntate Moremi go ile last year ka April ka nako e le gore pe ke se ka dula fase ntate Moremi gore nka no from 2015 ke sokola tšhelete e sa dule ka tsogong la ka ke ya doctor ke ya sepetlele di-doctor di a tlatsetša gore ke na le fibroid mara ka sepetlele ge ke fitla ka gore bona doctor tše ke tsamaya go tsona ga se tše e leng gore di na le yona metšhini ya go operata gore di ka remova womb eo yaka ge ke fitla ka sepetlele se sengwe se ke tsenang go sona bampotsa ge e le gore bona a bane right ya go remova womb yaka ba sa bone selo ka gare alright ntate Moremi ka 2019 ka kgona ka thoma go lemoga gore vele go na le ntho engwe e sa sepeleng gabotse ba re mo nna ba re ke thome go change diet yaka ntate Moremi ke thomile go change diet ka 2020 go change diet ya ka ba nstopa gore ke se ka tlho ke ja starch mo sefeletšeng alright ke dirile seo ba reng ke se dire ko sepetlele ntate Moremi ke tsamaile ka yona diet e la ba mphile yona go fitlhelela jwale ntate Moremi ke tekwa gore ke tswalegile popo last year ka April ka tswalega mo e leng gore le ge ke re ke a kapa ke nwa metsi
ke nwa seo ke kapang ka sona se a dula ka mompeng se gana go tswa ka legano mola ebile se gana go tswa go fase. Bana ba buile ba tle ba nrwala ntate Moremi ka gore ba bona gore tše tša mo kgauswi le nna dipetlele di faila go dira seo e leng gore se kgopetše ke di-doctor gore ba se dire. Ntate Moremi ba nrwele bana ke ile lefaseng la Gauteng bana ba ke timile dipetlele le nna ntate Moremi ebile a ke se gore nka di bala ya ba tše kae ba ke timile dipetlele ba ke timile di-doctor mo e leng gore ba ile ba feleletša ebile ba ntsentše ka gare ga sepetlele sa private ka ko privateng ba dirile dilo ba re ke di-scope tša go searcha from ko fase go ya ko leleng go ya go fitlha ba re ke mokgetlaneng. Ntate Moremi ntho ba go ba surprise ka yona bana ba ebile taba gore ge ba e tswa ka mola ba re mama nna jwale re feletswe a re sa tseba gore re reng ka wena ke ge e le gore jwale di-doctor di poletse lentšu le leng le e leng gore nna jwale la re makatša ba re nna ga re bone nnekese ka maleng a mmeo a gona le selo se e leng gore a se bona gore se plokile mala a gage wompu ya gage e clean mo e leng gore ge nke be e le gore ke sa le motho e leng gore a ka belega a ka tisa motho lefaseng mading a gage ga re bone cancer ga re bone selo se sepete di-kidney tša gage madi a re botša gore motho o right mara ka nako ntate Moremi be ke sepela jwale ka letata ke tsamaya jwale ka letata mo e leng gore ke robega mo e leng gore le maoto ke gana ke palela ko go a kuka. Ntate Moremi ke sepela ka mokgwa kore mmele wa ka o fiša kore ke eswa mo e leng gore ge ke eswa le seaparo se ke se apereng se thapa ka kudumela ke se ka tšhelwa metse. Re tswile ka mola bana ba le ba lla ke a lla jwale a go sa kore ke mo ba feletseng gona ko private gore mo ge e le gore re paletše gotlhe ke ka mo e leng gore ka kry-a thušo ka gona. Ntate Moremi re tswile mola re hlephile gore go se ne thušo ya selo. Ntate Moremi nna bana ba ke na le bana ba babedi and then ke banyana and then bana ba ke bolelang ka bona first bona ka e nyetšwe ga Maphakela e fetša go nyalwa vele ke yena o e leng gore ge ke bolela ka bana ke bolela ka yena ka baka la gore ke yena a nthušang dilo tše ntši ka gore o mong le yena ke ngwana o e leng gore e sala a no tšwa taolong a ntšwa ka matsogo ntate Moremi. Alright bana ba le re ile ra re ge ba fetša go kgaogana le nna ka bona ntate Moremi jwale bana bale ba ka gare ga kereke tsoko e nngwe e leng gore nka se bolele ka maina ke kereke tsela e leng gore ga ba dumelelane le dilo tša setšo mola e le gore nna ke a dumela gore ke goletše ka tumelong ya setšo mme wa ka e be e le motho wa ngaka ya ba taba gore jwale ka ge e le gore ke ka fase ga taolo ya bona jwale ka ge e le gore ba godile ke bona ba neng le maatla go feta nna ka kry-a e le gore jwale ke ka gare ga kgafate e nngwe e leng gore a ke kgone go tswa ka gare ga yona ntate Moremi ba ntswalletše because jwale ke lebeletše bona ka ntho nngwe le nngwe go bile le mo e leng gore ke ile ka tekwa ntate Moremi ke ntšwe ke le bona gona ka kwa Gauteng ka kwa ke gopola ga bosebele ka October e sa le ke ya go bona ka April ka October e labanong ba ntebeletše ntate Moremi bona ba nnesa ka dijo tšeo tša bona tšeo mageu ao yokati tšeo go tswalegile ka mo total ntate Moremi ga ke je botse ga ke ye toilete pate a ke kry thušo mo di-docteng jwale ke ge ke re mo go bana ke ba rela ke re bana ba ka nna ke kgopela re le mpušetšeng gae a ke nyaka o tlo hwela Gauteng ke nyaka go ya go hwela gae ba ile ge ba fitlha mola plekeng ya mo moteti mola ba swantše ba nkiše mo nna ke julang ka gaka ka ba botša ka re feta le nkišeng ga mme ke nkgwela ka ga mme ke ile ge ke fitlha legaeng la gešo e ke fitlha ka ga ka hwetša mogadi wa ka ge ke kry-a mogadi wa ka mona lapeng a re sorry mama mama Ntebatse jwale nna ke tlo goreng o le jwalo ka re mogadi wa ka se ke se kgopelang go wena ke no kgopela gore o no ntebelela fela gore ke fela kae ka gore bana betšo ba tswile ba ile meberekong ya bona so ke kry-a wena ka molapeng no ema o gate sesadi motswadi wa ka o ile ga robala be re se ra go nyala mara o hwetše ka matsogong a ka le wena o ka sepalele ko o phuthile matswala
ngwanola wa batho ke gopola letsatsi be le ya madike ngwanola wa batho o ile a re mogadi bo nna nka sekebe ka robala le wena ka molapeng o le sona bana ba gago ba tšeo leka ka wena ba tsene dipetlele le dipetlelana nna jale ke ya go rwala ke go iša mo nna ke tlang go ya go nyakela thušo gona ga se nke ke gana selo ntate moremi ke ile ka morela ka re mogadi ba ka re mo go le mo go nka jale a go sane seo ke se gana mo go le mo go mmo ke tlang gore ge ke tsena ka kgopela thušo ka e hwetša go lokile go ganne gore nka robala ka gae ka mmotša ka morela ka re ge e le gore o boifa gore ke tlo timela matsogong a gago dira seo se ratang ka nna go ntsamaešitše mogadi boaka ka fihla ngakeng tsoko ngaka tsoko ya mpotša mathata a ka ntate moremi wena ngwana Maubane nna ntho ke e bona mo go wena ke bona o rwele magoma a ngwana gago a ileng a robala wa semoile ngwana gago o a lla o re mama ke go rwešitše sefifi a senke o nkilela alright ba dikile ntate moremi ka re a go ne seo ke se gana ngwane wa ka a senke ke mo ilela le ge e le gore be ke se ka gare ga tumelo tšeo di itseng motswadi ya ka o ba le gona a phela mara a senke ke re go tlhokofalela ke ngwana ka gore ba ne 3 years a re ngwanaka ka gore ngwana o tlhokofetse ke kgopela gore o tlhape o dire 1 2 3 nna ka no tepotša gore ka gore ke ngwana go raya gore ga a tlhapelwe but ge e le gore ke seo se leng godimo ga ka ke kgopela gore o nthuše a re mama o na le magome a ngwana ntate moremi ke dutse ka mola ka alafiwa ke alafilwe ka alafiwa ka nwa ntate moremi ke nwele digwere tša fase leo ka moka ga ke fetša go nwa ka be ka shiftiwa ka išiwa go ngaka tsoko gape a mpotša gore ke kobela ya gage ke fihlile ga kobela ya ngaka tsoko o kobela o lekile ntate moremi ka tše a lekang ka tšona kore ba lekile bana ba batho ga ke nyake go bolela maaka kore ba lekile ke fihlile ko ke dutse kgwedi tše 3 ka moka ntate moremi ke tsoga le ngaka ke robala le yona furuge ge ke tsoga ke a futhiwa ke dira mehlole ka moka mara ntate moremi ya ba monoka ya ka e gana ke alafilwe magoma 3 times ge ke fetša go alafiwa mola ge ke tswa ka ga ntatola ka re mo go wena ka re papa re thobela ka re nna ke boela gae thušo yona mo o nthušitšeng o nthušitše ka gore ge ke ya go bona be ke šetše ebile ke ewa stroke because noka ye e nrobela lehlakorile e thomile ka go nrobela tlhokorile la right mola e le gore le peine o ge e nthoma ka 2015 e thomile mo ntate moremi e tla ka mo morago ka moke ge ke tloga ga ntate ke tlogile ke le motho e leng gore ke morela ke re mo go yena be go ne le ngwana setlogolo sa ka se dula le ngwane wa ka wa bobedi o bile le ngwana and then jale ra kry-a e le gore o ka re ga a ne tlhokomelo e right for ena ka re ngwane o la ga a boe ke tletle ke dula le ena ke tswile ko ga ngaka tsoko ntate moremi e le ge ke tekwa gore ke dutse mara ga ke fole mara nka sekebe ka botša ngaka ka morela ka re ngaka nna gape dilo ka moka tšeo ntirelang tšona ga di ntirele selo ga ke tsamaye once ko kwela ka ga ka re mongaka a re thobela ka re ke kgopela gore ke ye go šala le setlogolo sa ka mma sona ga a se tlhokomele gabotse ke tswile ka ga ngaka ntate moremi a ka tšhaba a ka tsamaye ke kolota ngaka e no ba gore be ke tekwa 3 months ka moka ke ilwetse ba re ke alafiwa magoma but ntate moremi go sene nto e lokang ke fihlile ka gae ka re ge ke fitlha ka gae ka re mola ke teneela ke re modimo ntše o nkhušitše ka baka la re botlhoko ke bokwang nna ke sa kgona ga ka dula fase ntate moremi ke e swere tsela ya dipetlela ke e swere tsela ya ditocteng ke swere gotlhe mo kore ke a leka a ke sa tshwara le tšhelete ka letsogong ka le bona bana bale ke renke ba tshepile kore ba lapile ka gore ga ba sa tseba gore ba rieng ka nna alright ntate moremi ke tsamaile jwalo ka tsamaya jwalo ka be ka feleletša ke neela ditlogolo sa ka ke se tšea ke se iša ga mmane ya ka tšatši le leng ka gore ke re ngwane o tlo bona metlholo tšatši le leng ke tla tima ke na le ena ntate moremi ke kwa bohloko mo e leng gore le gona jale le pelo ya ka e lapile because gona jale ke surroundela ke pain le tswelele ka mokaso alright ke go kwele mama Ubane mama Ubane story sa gago se a kwagala ene se bohloko
mmele wa gago wa bajwa Haholo, ntate. mmele wa gago o bajwang mma go nna o dirile kore o tšere leeto Le a senke wa dula letele. mma go rena o tšwa dipetlele ba lekile go hlola ka mokgwa o ba ka kgonang o dirile gastroscope a ba bona selo laparoscopy a ba bona selo o tšwa go dira go checka sona ba bona di-fibroids ge o ya sepetlele ga ba di bone Ke ya sepetlele ha ba bona a ke go botse mma go rena Mm. a ke bone go ne mo rileng phošo ebile ke leboga matsapa a e leng gore bana ba go thušitše le wena o lekile go ema ka mokgwa o ka kgonang mama obane malwetši a mangwe mma go rena sepetlele ba ka se ya kgone Amen. kudu ebile ge e le ya batho baso sepetlele se thuša kudu fela seng ka boloi Amen. nto e leng mo go wena mme ke boloi go ne gore o ka palela dipetlele tša mo wa bo wa palela private wa nkwešiša bana ba gago ba kgathile tema e kgolo ba lekile go ka go thuša nto e go tshwenyang ke seješo se ba se berekileng ka mabophi se ya go tlema and then se go tlemang se go palliša go ya ntlwaneng Amen. go palela ko go ntlwaneng ga go raete ka lebaka la gore motho o swanetše go ja a fetše a ye ntlwaneng seng gore wena o no berekela go ja ga o ye ntlwaneng se tshwenyege mama obane sa le ka ba le molwetši wa go swana le wena ke ile ka ema ka mokgwa nka kgonang gore molwetši wa batho a feleletše a thušegile Amen. bothata bo ka mo teng ka mo Thata. o nkwešiša so re tlo go thuša mma go rena o tlo loka o tlo ba gabotse ka matla modimo le ka matla a badimo ba geno re tlo katana ka mokgwa re ka kgonang ge e le mmele seješo se se jele se a fetša ge re ka se tlogela o tlo felela le go feta and ntho ngwe e leng gona pain ye e leng gore e kgona go ba gona makgowa ba se ka e bona e sepela kudu le sedimo ka gare so taba tša gago tša makgoma ke a di bona fela makgoma a ngwana a ka senape ya go ba juša kudu go swana le ge ba re makgoma o robaletše ke molekane Amen. so ke tlo le thuša go njwa le le ya ka mola go ne bo magolo ka mola ba go tšwa ba le phekola ra kwa gore ga botse bothata ba gago ke eng go tloga mo wendene ka tla ra tšea taba ya gago ra ya le yona pele ya nkemeleng ka mola ba gešo re tlo le thuša ka mokana ga lena ke story sa mama ubane se kwiša bohloko malome ka kapa yeah. batho ba swanetše ba tsebe gore go ne malwetši a mangwe theresho ka nnete ge o ya sepetlele o bona o kare a ba kgone go ka go thuša goba batho ba modimo ba re ga ba bone selo ema le ba setšo mme o ema le ba setšo le gona theresho go sa nopala so o tlile go rena re ka se molatlhele re ka se no gore mme a modimo kgale o ema ba le gona le rena re tlo pallwa a re lekeng le rena re boneng gore re tla pallwa ge re fihla kae magagešo taba ya mme a e nkgahle Yeah. no e nkwiša bohloko se ya nkgwatha story sa mmeo a ba tsene moruti a ba tsene Nice. CR. 96.3 FM. Your friend to rely on. a ke tlo etsa jwang mankgakganyane a nonyane ya balloi na o be o ile kae a bošegong a bja maloba a re le boga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM a metsotso ke lesomete fela go itšwela go ere a ya a lesomete ke gore 11 minutes after the hour 11 o'clock moroka šibawe balle a ba rena balapa a labobedi o ka no batamiša wa ba amogela semmušo ke moka a ra ba fa melao ra tsena ditabeng prof ya magagešo ke a le dumediša
ke re dumelang bana beshu le kae Re teng. re teng ka kua mathomong re bolela le mang Ke Martha Matseke. Martha Matseke. Matseke abuti Tebogo Matseke. Tebogo Matseke tate mogolo Abraham Matseke. Abraham Matseke alright yeah re a le amogela le tswa kae gae Re tswa Ntwane. le tswa ko Ntwane malome ka kapa ba fe melao ya kgašo re nape re tsene ditabeng re a leboga bagešo difounu di beng silent a re tlhokomeleng gore re se ke ra bitša maina a dingaka ba porofeta le dikereke mo moyeng ge ka ba mohlomongwe sa le wa ya ngakeng ke ngaka tsoko kereke tsoko jalo jalo re se ke ra bitša le maina a baagišane ka maina se sengwe se re swantse re se hlokomele gape re se ke ra tsenana ka ganong ge o nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka re tlo go fa sebaka sa gago wa bolela se sengwe gape re arabeng dipotšišo tše re di botšišwago o se kwa re ge o botšišwa potšišo wa nyaka gore hlalosetša o swanetše o arabe se sengwe gape bagešo kgopelo ya mafelelo bagešo nnete godimo ga tafola e ka be e segiša e ješa dihlong e baba ga e tšwele tafoleng gore moroka a kgone go ekwa a tsebe gore thušo ye e leng gore le a e hloka ke ya mohuta mang ka gore yalo a bagešo ke tlo bapala setsopolwana fa ge setsopolwana se felelela e napile le tseneng ditabeng kore le tla thoma ka go dumediša kana go tetsebiša ba tetsebišitše thobele le tla thoma ka go no re fa kapa la re fegolela se borala ka baka la gore ge e le mampia ona ruri a re tloga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga tiadi le kgaetšedi Ke rata le dumedisa Ntate Kakapa le Ntate Moremi le batheeletši ka moka. thobela Ke tlile mo bitseng tse kgolo go tlo kgopela thušo. Ke leboge le sebaka se le mphileng sona letšatši la lehono. Nna bošigo ga ke robale ke sa robaleng ke kgale so nka no re taba e thomile ka mama before a ya thwasong. Mama ne le ngaka but before a ya thwasong na a sa robale ko gae e fela ne re le ba bannyane a sa re botse gore bothata ke eng a sa robale ko gae. So a ke le ko gae nna ke robetse bošigo ke utlwa di-full step di kena ge ke tsoga ke tlhola a ke kry motho e iragetse gabedi. So last week Friday ke tlile gae Saturday ka re ke robetse ka tshwara ke segatelele seo ga ke lora ke robalana mara motho o a ke mmone ga ke rapela selwa le nna during segatelele seo ka utlwa mama a bolela ko ntle but gore o reng a ke itse gore a ka mo utlwa gore o reng. So mama ka before ya thwasong sankile a bopula sebepi ko gae le lepotlelo la madi di bone ke abuta ka ke mo latellang so a foufala mama a ya thwasong ge a boa thwasong ne ke ibotse gore ke tla ba kaone ka ba le boroko still ke tshwenyega ke tshwara ke digatelele go ba le selo se se robalang le nna but a ke bone gore ke eng. Mama ka mmotsa a re mo go nna o tla nthuša o try-ile go nthuša mamaka e fela a pallwa a re ngwanaka ke tla go nyakela motho gore a o thuše. Mama ka a hlokofala go tlhokofeleng ga gage ne sentse gore a ye Steve Biko a ile ura operation ya popelo so o tlhokofetse ka beke ne sentse gore a ye Steve Biko ka yona. Friday ga a fihla gae ne re mmoloka Saturday ya teng Friday ga a fihla go ba le phefo nngwe makatsang a ke checka nako ne le 12 o'clock ao mama ra mmeya ga re fetso mmeya ke makala ke molora ge ke molora ba mmopolotse ke teng mo ditorong mo so o patlame ga a patlame o tletse diboko so nna ke nyaka go checka gore motho wa mmopolotseng ngo ga gona ntho a e tseya nna mo go yena nang so mosadi o nna mmopolotse ke mmone mo ditorong le ka tšeko ke sa mogopola so nna ke tšhaba o lebelela ba re Thito ya a robetseng ka yona a se yona. So mama ke ga a tsoga a ema ga pila mpotsa re ngwana ka o se ka wara di tla boa le bona ke ga a patlama ke a tsoga ke folela sese ke motho le ke shara le ena ditaba ka mmotsa gore sese go solo sese le nna mpotsa gore mama wa tla mo ditorong wa lla o rena ga robala so sese a tswa ga e tswa a ile nyakisisa ba mmotsa gore mama ga robala
nako nngwe ke le ka mo jarateng ke utlwa dibjana di pakega e ke check-a nako ke 12 o'clock. So ke na le ngwana o monnyane, ngwana ka o monnyane ke na le go tswa ke ilo eta le ena. Ke ile ka re ke tswile ke ilo eta le ena before ke tla gae ke lorile ngwana ka ba meita ka leswika. O na le 11 months no, so nako a tena na le ma 4 months. So motho mo tirong a re o nyaka go tlhakatlhakantsha ngwanaka, so mama a na le teng but na sena maatla gore a ka ntoela. Ya ba taba gore ke nyaka go destroy leswika lela. Ka tla gae a ke fitlha gae motlhagase no o tšhabile ka laeta kerese. So ke na le mind ola gore a ke check-e monang gore a ya namela ngwana na. A ke fitlha mo ngwaneng ke kry-a madi mo tlhogong ya gage. So ge ke phumula ke check-a scratch gore se kae a ka kry-a scratch mo tlhogong mo. So ke ipotse gore gante go ira ga eng. Yeah. tsena Moroka. Abuti a foufala ko mofe abuti a foufala ka morago ga gore mme a bupulle sebepi a epolle sebepi. Abuti ga a foufala go foufetse mamaka after go bopulla sebepi. Wo mama go rile re ga a fetša go ntšha sebepi se le lebotlelo la madi le lebotlelo la madi mme a thoma a foufala. a foufala. Alright, bo abuti ba ka tlaletša kae gore ge re tsena re tsebe gore re tšea re ya kae? A nna ntho nka e tlaletsa ke gore a le nna ke na le go lora dilo tse snacks. Ke ra ke robetse and then mama a tle mo diponong tsaka a tle mo diponong ga a fitlha ke mmone mo lefestereng mo digareteneng a ba digaretene ga pila. Then gape ke na le go lora ke inyela ke nto e le gore ya mmakatsa. O te tshenya. Le nna ke na le go lora vele ke te tshenya. So maloba nako ke lengwa letse lengwalo la responda ka lora ke ja guava a fetsa ja guavela ka bona na dibuku. So maabane ke lora mama ne ngwana o la ka monnyane wa last born ke phogwana mo kere. So o ba letsogo la gage o re ngwana o se gona tshwanetse gore a tlhatse madi gore a be sharp. So go responda a buto mongwe a ke mmone a ke mitse a re nako no tshwanetse gore o mire ka yona e fetile go ra gore no a ka se direge selo tle senge burile ka 3 months or before 3 months. So ke sa understand gore gane why ngwana phogwana ke lla lena ngwana la alla ke bolela ka taba tsa maabane boshigo. So a ke mo checka ngwana la na le sharp. Sometimes ke lora a shoota dinepe ngwana a le teng. So se se yena lena problem e ke na le yona ga a fitlhile ko gae a robale mama wa tla mo diponong a robetse. So nna ke gopela thuso. Alright, malome ka mo a ka tlaletša ka goreng ke motheletši wena o ba felegedile. Alright. Se se papa go lena o kae? Papa nna ke godile ke sa metsi. Ke malome? Ke wa bo mama. Alright. A re tsene ditabeng sesi. O thomile go sokola soke mme o lekile gore o tla go thuša mmago a boa hlokofala. Go diragetše eng ka gore mama ga go tla feleletša hlokofala? Mama ka before a tlo hlokofala ne re ipotsa gore o na le cancer popelo. A ya tleliniking ba ra ba bone selo ra gata mo ga Templeman ba re ngwala lengwalo ko Steve Biko. So a re Steve Biko ba re ba tlo mira operation. So ka beke no tshwanetse re a ilura Risa.
so re tlo thuša mama go lena jwang bo abuti ba re bona ba di tsene ke ntho e utlwisang botlhoko eo, and then ke na le nnete ya gore ke sure le bona ba itse gore mama ga robale ga robala so sometimes pride ya e thushe selo wa e bona go botlhoko motho a itla a lla go botlhoko ke tla le ka sese ke bone gore ke dira jwang ne bophelo bo boimanyana matšatšing a bolekgono ene moleko e leng gore o ile wa wela mama gago o swara batho ba bantšhi ba bomme kudu ba bagolo ne taba e gona e no ba gore lapa la geno le hloka go lokišiwa wa bona lapa la ntwa la go sekwane la gore ge re swanetše re ya pele ba bangwe ba gane le ba boima gore o le thuše ka lebaka la gore o tla ka se go sa ba tla ka se o tla ka se go sa ba bangwe ba tla ka se lapa la gona ga le nape le swarega gabotse wa ikwešiša so taba ya mama ka mokgwa le reng o robetše ka gona re kgona go kwešiša gore re ka mmereka ka ditaelo tša mohutamang a ke re batho ba ka robala fela go robala ga bona o kry-ile gore ba jile ke malwetši ya go fapana wa e bona so thušo ye e leng gore nna ke a e bona gore wena wa e hloka nka go thuša le abuti nka mo thuša fela ba le ba bagolo ba tlo dumela gore re tsene ka kulapeng re bereke na motho a understandang ke sese so sese ke tlo tla ka matla ke a bolele le bona re kgone go kry-a thušo because le nna ke lebelela ka molapeng a gona bophelo a boteng 88 a ke robale ke lapisitse ke go kgopela di-next store ke kgopele robale ke na le ko geso ene polelo e re le tshwenya ke mmago lena mama ke believe gore ga robala and then I ka understand gore ke mama wa re tshwenyang because of dilo tse di thomile before mama ya thwasong and then a boa gape a thwasong go tlhokofalega ga gage go a ba worse a ke tsirlang kwešišana le ena na sa robale ko gae mama dilo tše gabotse di thomile mama go a se ba ya go thwasa a ya go thwasa di a boa di a tšwela pele di mo tshwenya ya ba e le gore ke mola tlontšhang sebepi sela a thoma go founa sebepi o sentshitse before a ya thwasong le ena ne le motho wa go bontshiwa before ya thwasong a ntsha sebepi le lepotlolo la madi so a ya thwasong ra ipotsa bophelo bo tla ba kaone wa e bona then go ba kaone nya but nna ke tshwenyega bošego ke mmotse ke re mama we gape nna ka alora 1 2 3 Nna mahlatse le na le dimpho ke dilo tše leng gore le baedišwa tšone ke ka moo batho ba bošego ba le dula lekgosa ba ka go letšele dilo tše di ka gore tšone badimo ba re ke le botse le hlokomele moleko mogolo moleko wa lepokisi ga le ka sempiše ditaba tša lena tša lešaa se se dangerous o na le boabuti ba e leng gore o sa tšo o hlalosa gore ba re ga ba di tsene and then motho a tlhaloganyang gore ka mola lapeng la gabo le nagone mathata ke se seago and then se seago ge re bolela nnete o swana le wena ga le fete boabuti a lena ka matla ka molapeng mama ga a nyalwa ne o tswa ga matseke e le wa ga mang o tswa ga matseke dilo tse ga ke tswe ke ditlhalose ba tswa ga matseke a tseba ga matseke okay go a direga ba ga matseke ka mathata a ka mola gae le ile la leka go ba swantšhetša mohlomong borangwane motho o re mo tshepileng le ena se la tlhokofala ka April ke mmangwanaka mama go tlhokofetse ka April 2022 ke ra ga botate note ga bo mama ga botate ke no ba bana ke ba ausinyana ba bagolo ba kae ba bagolo awa a ba teng ba tlhokofetse ba nne mo okay ga itse di ka toro tša gago di a tšhoša
di betiša letswalo and then di betiša le letswalo le lora le robala ke dilo ka nako nngwe le ya di bona ka nako nngwe le no di fila gore go a direga and then ke no be ke tshwenya fela moroka ke tla ba gore wa bona ge bana ba motho ba sa kopane godimo ga ntho e teng e ba mathata and ntho e ba swantšeng ba e lema ke sure gore go njwa le ba theeleditše yeo ke sure ka yone so ba swanetše ba tsebe gore ge ka gae go e ba le mathata moroka and then nna ke le o e leng gore o swantše a rwale maikarabelo ke gogela morago e gabedi ya mathomo e ka ba gore ba širile nna ba tseba gore ge dilo nna ke sa di approve gora gore dilo di tlo no ema and then ge di ema dilo di tswela pele di a senyega so nna maele a ka go bona ba re neng le bona mo le bona ba le ba leng kua gae motho a seng a robala ke mma go bona ene a se gore ge ba di bona ba sa di bone gore di tlo fella mo go bang and then ga se gore ge dilo tše di leng ka mo lapeng la mma go bona di senyetša ba maphelo go ra gore bona di ka se ba affect ba gopole gore motho go bolelwang ka ena moki ke mma go bona ke koko a bana ba bona ene ga go ne ka mokgwa e leng gore senyama seo se ka no kgetha gore se nyaka ba ebile mathata ao a mma go bona a nyaka ba bona ga a ba nyake ene go kweša bohloko moroka gore wa itseba tabe gore tlho re kopana le yona mo pitšeng tše kgolo last re bile le molli o mongwe mo wa go tswa Liberty mma ge a gana nnang a ba re nke tlo tetoma seja bana nna ke tsena kereke e rileng a ke ikoo ka mahlatsi ya ba gore bana ba le ba mmeola go ne le mo ba dulang gona le mogekolo gone mo a dula ba dule poleke e bona so moroka o thušitše bona ba thušetša ko polekeng ye bona ba dulang ra mo tlogela ka mokgola a leng ka gona you won't believe mogekola ga a fetša even le 3 months ke ge šetše a tlogetše kerekela a botša bana ba ga re na jwale ke dia jwang gore ke khwetse thušo ka re go ena ka re mogekolo e tšho ye menyana re sa thuša ba ba inyakang because o kry-ile monyetla ra be ra go founela ka di-airtime tša rena wa re kganyetša so batho ba swantše ba tsebe gore ge le teteka ka mogo le tetekileng ka gona go nyaka thušo badimo ba ga bolena le modimo le mma go lena wa le bona and then ba sa nyakeng a hwetša thušo o ba lebeletše gore nkane ba gana ke thušega nkane ba gana lapa laka le ba seifi go ne kgonagalo ya gore e ka no jika dilo tše tša tlogela ba ke tšaya ko go bona then putso kore rena sontse re tle re ba theeletše na wa bona malome ka kapa go ne nto nngwe batho ba swanetše ba e tsebe sesi number 1 mamago o ntšhitše sebepi se se beng se epetše ke batho ka mogare ga lapa mmereko wa sebepi ke go otla ene kgati a senke ya ba e botse goba a sanka ya ba e bose go ra gore sebepi se ke sa gore dilo tša lena mo maphelong di seke di a sepela ga botse le seke la ba le tšwelopele batho ba le dule makgotla batho ba le naganele dilo tše dimpe ge e le tla ba le balekane ba feleletše le gore ba sepela ba tla fetša ba le šia ka bana ge e le boabuti ba tla no feleletša ba no feleletša ba dutše ka mogae ba sa lokele ke selo ko go botša mamago o epolotše lebotlelo la madi o robetše a tšea ko ona madi ke sešupo sa go bontšha gore ka mola gare ga lapa la geno lapa lela le tla loka fela gore le loke le tla nyaka gore le phethelwe ditaelo gobane madi a labeng a le ka mola a le tse gore a bereka eng ene a le tse gore beile madi a eng ke sa go tsene ganong madi ka mo lapeng le ga a bonagala ka gare ga lebotlelo fela
kgaitsedi ya ka o ile a robaditše ngwana a re o ya go mo checka gore menang ga e mo tshwenye a kry-a ngwana a ne le madi mo hlogong mara a sena scratch. So potšišo ko gore madi a beng a le mo hlogong ya ngwana ke madi a matee le ya lemme a kry-ileng ka gare ga lebotlelo goba ke a mangwe na. nka bolela sese And se seng gape batho ba ntshepise mmereko ke rile security sira ke expirile ba mpotsa gore ke nyako go lokisetsa sira o kry mmereko ga ke fitlha kwa a ba sere ka mokgola ba ntshepisitseng and then a ke fitlha mo batho ba mphelela pelo ba lwa le nna ke kgona gore ke ntse le bona ba no lwa le nna a go ba nkgotlelele gore di ka se diege dilo tšeo kgaetsedi yaka ga go kgonagale. O robala ke diphoofolo o lora o te tshenya ke sa tse o bolela gone jwale gopola gore ge o tlaiša ke phoofolo ka thobalano e go tšhela madi a ditšhila e go senya mmele and then ka mo o lora o te tshenya godimo ga go tlaiša ke phoofolo tsoko ka thobalano. So motho ge a ne le senyama o hloya ke batho motho ge a ne le senyama ga go ne ntwa gage ye e lokang. Re ka tsena re le ka mo mmerekong ka mo ba re ba nyaka 5 ya batho ra tsena re le 4 wa kwa re ba swantse ba no re tšea ka moka mara ba ka no fetša ba tšea 2 wena ba go buša morago ba re tla go founela ene ba se go founele ba be ba tle ba bua ba hira ba bangwe gape ba e leng gore ba ile ka morago ga gago. Moroka wa bona polelo ke tlang go e bolela ke sho gore batho ba go tsamaya dingaka le badumedi ba tla dumelana le nna gabotse. Rapelo e nyaka re ge o e rapela o phethele ditaelo ditaelo di nyaka gore go o di phetha o di phethe le go rapela o rapela ga go ne ntwe ba reng e tla loka ya lokiša ke ge motho a rapela fela a no re amen ya ba phetho ke tu ga go kgonagale. Nna a ke no reng kapa ke no re ke a le netefaletša gore mo le tlile plekeng ya maleba and then ke leboga ge le senke le discouragea ke megopolo kapa dipolelo tša batho gore batho ba tlo reng batho a ba bolele lena le hwetšeng thušo ya ne setse ba boletse batho ba re ntate Moremi o njikisitse gore ke tlele ba butaka wo ba sa tsebe mabaka a gore na wa ile sa tsena setse ba boletse ko dithabeneng. Alright, sesi boa buti ba tlo no felletša ba tsene ka gare ga taba e lapa ke la bo bona motswadi wa tshwanetseng go robadišiwa kwa bona ge motswadi a sa robale o tlo tshwenya bana ba bona ene ge e le gore mo gongwe ga ba nyake go tsena ka jwale a se phošo go tswa re thušitše wena a ke nyake ba palle ko go tsena ga bo bona ba re re berekile motsola le berekile motso ka dihlare ga ke nyake jwalo ke nyaka go thuša o le boditše malome ka kapa a re go lora o te tshenya ke seqhitho ke leswiswi ke madimabe ntho eo a inyakege mo go wena leswiswi ga le tliše dilo tše di botse medimo ya geno e kgona go kry-a e nyaka go go fa dimpho ge e go kry-a o le leswiswing a ba kgone go ka go fa dimpho tšeo leswiswi le tla ka mekgwa e mentši mmago lena o robetše e be e le ngaka le hlapile re traile go hlapa le hlapa ka dipudi fela ga le tloge leswiswi la mohu re le tloša ge mohu a robetše gabotse go se ne tše di mo tshwenyang mo a robetšeng gona mohu ge a robetše a se ne dipelaelo ga e tla go motho wa bolela ngwana ka tlhokomelang kotsi e tla ka mo gae a boela morago o ka bolela sese yena sa la tla mo go nna ga a tla mo go nna mpotse gore ngwanaka o rapela tisa mothapelong ga ke rapela ko gae a ke fetse gore amen ke utlwe leswi ka kodima mazenke monyako wa ka gore ke wa bona thapelo
e ne maatla ditlhare tše a se tša sathane di tswetše ke modimo ditlhare tše ge re gola re no kry-a di le gona mehlare e re no kry-a e le gona ene mehlare ke ya go fepa motho ka go ja le ka dikalafi wa nkwešiša mehlare ye ge motho go nubale ga a ka re ke ya go phela sekgweng o go kry-a dijo tše di leng gona tša mehlare ge o bawa go ne ditlhare tša go alafa mo sekgweng wa nkwešiša so lena lapa la bolena le sa hletšwe le wetše ke meleko lapa la bolena le tsene ke dira ka bogare lapa la bolena le dira di tsene gore di le kgaogantšhe wa bona ka mogae ka nako nngwe se sego o ka re gore ke nyaka thušo wa makala o mongwe a gana a ka no gana fela lena le dulang ka gae le direng le tšwele pele le robala ke dilo le tšwele pele lena le lora le tetshenya ngwana a tšwele pele a sa be le boroko ka gae nako nngwe gana o e tla ka tharollo ditaba ke be ke sana le family e nngwe le kgono ke ba lemoša taba ye nngwe gore magagesho le tlile mo ala fella ba bangwe ba re ba tsena dikereke e banna bothata bo kgona go wela motho a le kerekeng a rapela ga gone motho a sa rapeleng le nna ke le so ke a rapela e bothata bo etla go nna ke bo bona gore bua le bo nka se gapeletše go botša modimo gore ke ne sefolang kalafi sefola se alafiwa sa nyaka ditaelo sa alafiwa ditlhare sa alafiwa ntho ya fola nako ngwe re se ke ra gapeletša go tsentšha modimo le mo e leng gore ga go kgonege ka ga geno mathata a leng ka mola ga geno maswiswi a leng ka mola ga geno mabotlelo a beng a tlile ona wa madi le no reng ka letsoga le bona ngwana a tšhetše ke madi le sa tsebe gore go diregalang ka ena o ka botša modimo one gore tšhentšha seemo sa kamo ala ditaelo mangelo ya geno a go fe ditaelo o phethe ditaelo tše gomme o di thuša ka go rapela ditaelo di kgone go go berekela o nkwešiša so nna ke tlo le thuša ene ke tlong go le thuša a ke le thuše ke computer le motho o mongwe gore a ka ba kgona na no a se mmereko wa gage o batho ba swanetše ba tsebe mebereko ya bona le dilo tše ba swanetše ba di lebelela nna ke swanetše ke tsebe gore wena o tlile go nna o nyaka thušo and then ke swanetše ke go thuše go ya le ka mokgwa ke kgonang ka gona wa kwešiša a ke tlo dira metlholo ke tlo thuša ka mekgwa nna nka kgonang ka gona go ya le ka dikeletšo ka mokgwa medimo e tla beng e re go thuše ka gona o nwa jwala kudu why ke itse gore wa ke nwa bjana sa le gwa ba le molli o mongwe mo malome ka kapa a re ga a nagana go robala ga gabo go kaona o no bona gore go kaona e jwaleng a e go nwa ola wa go nwa perepere ya ya go na le ngwana ko gae a ke mo lebelela ke mmona changes ne se motho moso o nwa bjala ena ga bohloko no ga ba gapa roba na se so wa tseba gore family ba kgona go e bereka ka moroko wa jwala ba Sesotho ba nwe ka moka ba ene ge ba fetša go nwa ka moka ba thome dintwa ge ba se no nwa ka moka ba kore ba rie mašata mang kore go bolelwa le ditaba tšeo di seng bohlokwa gore ba agelwane ba ka dikwa gone batho ba bangwe ge batho ba nyaka taba tša bona ba hloke gore ba ye dingakeng goba bo bona ba porofeta ba no dira wena gore o bolele ene gore o bolele ba go fa metsi ya lešata wa anwa go tloga moo wa napa wa thoma lešata ga bana se se gone bophelo bo bongwe ga o sa bereke o ka se kgone gore wena o no phela o nwele mo bophelong re phela go lefase le le nyaka gore re le hlomphe lefase le re swanetše re tsebe gore re tlo phela di-challenge di le gona ene di-challenge o ka se di tšhabele o swanetše o tsebe go di feisa le go lwa le tšona o nkwešiša o seke wa phela o nagana gore o ka se wele ke mathata re phela re tseba gore re tlo wela ke mathata ene ge re wela ke mathata
re ba le bothata bo bogolo ba gore o kry-e ka nako ngwe moya wa rena go felela ke maatla a go lwantšha mathata a re gatlhanang le ona. Tabashi lapa lela la geno gore lebe so ge o ka nyakišiša ga botse gore taba ye e tswa kae o kry-a ile gore mmago lena o feleleditše a wela ka gare ga mathata gobane batho be ba sa rate go bona ga a ka ba le bana ga a ka ba le motse wa gage ka bogadi ebile a ba boa bakišwa le bona bongaka bo ba gage. Lena bana ba mokgekolo wa e le sa kwane o tlo kry-a ile gore ntho e le e lwelang ke no ba ntho nngwe e leng gore a se ye batho ba ka tsogang ba re ba e lwela. Wa bona ka mogare ga lapa go ka ba o mogolo ene bana ba lla ka mathata wa kry-a ile gore bana ba thušege a tlo go tshela bana ba tlo go tshela gobane ba go botša ba ra re robale bošego ge le robetse tše e leng gore di lala di le senya madi di itirela boithatelo ka lena a re gona rena ene ge le llela go rena re a le ignora then le direng le tlo re tshela ene ngwana go tshela molao a boditše motho o mogolo gore bjale nna ke ema ka maoto ke a mo go so a o ne phošo o mmoditše yena ga gana a ka no gana ka boyena fela potšišo ke gore na mmago le na tšwele pele a sokola sona mmago le na tšwele pele a eba ka gare ga ditshotlego tše a leng ka gare ga tšona na alright wena ka bo wena ge ke go lebeletše ke le ya butego ke go bona mehle le mehle o phela o nwele ke reng nna ye o hloka thušo tsesi ene go ne le batho ba bangwe ne ba kgahla ke go sega ka taba tša batho batho ba baso gare ba entertain ene ge o tlo ya lefelo la boithabišo gona kua nageng ya geno wa tekela a o ye le taba tše e leng gore wena bo di tletse mo pitšeng tše kgolo no ba seke ba go butšha ka tšona tšeo o tlile motho ga ya go nwa o ya ka mabaka a gage le ka plan ya gage gore no ke ya go lapolola mmele and then ge ke fetša mo ke ya ka gae fela ga bja le ngwanešo fokotša ka lebaka la gore o ne dilo tše ntšhi tše santšeng o lebelelane le tšona santšeng o di lokiše ba ka go fa mmereko go o santse o ye mmerekong gano ba ntong wane gore no enwa go sa ba go raka sala ya irega yo ke kry-itse mmereko so ka bjaleng ka se ka mmerekong ka fake sick note ba bona gore ke fake ya ba gona ke lositse mmereko wa bona gore o lositše mmereko ka ntonyane nngwe nnyane e leng gore be se ya swanela go ka modiri gore a lose mmereko so magagešo a re phileng o ne mengwage me kae sese ke tena 31 ka o tena 31 o fetša calendar o na le eng mo bophelong bjang so o ne 31 years motho ka mengwaga ye o mongwe ga gage o ne le bana ba gage o ne molekani wa gage o ne koloi ya gage o ne mošomo mo a šomang gona ge re bolela so o dutše sofeng ka ga gage o ne le monna gage batho ba phela mo lefaseng re tletše go phela wena o neng ga ke na selo ga o ne selo ke na le bana fela o ne le bana ga o llata lebelo ga le ne motloga pele le ne le motsebi wa lona o swanetše o fetole bophelo ba gago ge o nyaka go tšhentšha a o hloke go bitša a meeting o hloka go tepotša re bjalo gona ke godile 31 years o sa le ka gae o sa le ka gare ga mathata a sa oketšega o swanetše o dule fase o ngwale buka ya diphošo tša gago gomme o ngwale ka mogare ga buka o ngwale diphošo o bo o ngwale tše botse tšeo di nyakago o tšee phepele la diphošo o le rapediše 7 days ge o fetše o le rapediše o le tšee o ye go le lahla kua nokeng le sepele le metsi o botše modimo re tšee ke ya di kgopela ke kgopela gore di phethagale ene di rege di phethagala modimo wa ka di phethagale ka nnete o bomphe le tšhireletšo o bo o phethele ditaelo di tlo kgonagala abuti o ne mengwaga me kae na le 32 wena o ile o diang a ena bo mengwaga gore e be megolosa
mama na sa itse mengwaga ga ge straight no be mmakatša gore o ka re mengwaga lena ya lekane ene le bana ba motho. Okay, abuti wa bereka? ona ke gola sasa. Why? O mogolofadi? Sala ka tsuba ntong ene ke tsuba di-drugs. And then ba go patela gore o goga di-drugs? Ya ba gore ke nwa dilo tsela dipidisi. Oh, okay, no, it's fine. Okay. And then ntle le tša go lora o te tshenya o a nwa? Sometimes. Lapa le gore le nwa ka moka mo. Le nwa ka moka ne? A re le ka moka. O gore ba ba sa nweng. Abuti, batho ba go phela ka dipilisi ga se batho ba ba swanetšeng ba phele ka jwala. Ye o swantše o e tsebe gone dilo tše dingwe o no di katoga. Le gopoleng gore gantši ko majwaleng ke mo e leng gore mathata a mantši a hlaga gona, ka gore ge o enwa jwala gore a rone o motho le ditšhomi, and then ga o sure gore tšhomi tše o tsamayang le tšona di go rata kudu mo e leng gore ba ka gana go šomišwa bošaedi gore ba go kweše bohloko na. Ga ke sure. Kgarebe yona le ne le yona? A kgarebe ke nayo. A o ne kgarebe wa rra? Molato? A le nna ke itse gore why gore go iragalang. Okay. Moroka, maobane re tlo kgopela gore sesi le abuti mo as long as go sa lebeletše taba ya gore bo abuti ba re dume, and then ga nnyane before ke tlo tswela pele ka eng bo perepere tata go bona o dumetše gore ba ka no tla ba bereka ko ga gage, le ge re sa tsebe gore ba ga moremi ba tla re go bereka ge ba tsamaya le ena a jea pakete a gašanang, mara o dumetše. Ke leboga ga a dumetše. O dumetše ngwanešo. Be ke re pele ba ge ba sa le gare le bona ba sa go lokiša taba ya bo abuti, batho ba le busy go berekwa mebele ya bona, ba tle ditaelong go berekwa mebele ya bona, as long as taba ya ka gae e sa bolelwa gore moremi o dumelegile gore a ka tsena na. A kere ke no be ke wariša fela ke gore mo mathateng a motho go ne nto nngwe e tshwenya motho ga e mo go yena, e ka gae. And then ge o irega moremi a go thuša kua, a go phethela ditaelo ebile a go tshwariša tša go tshwarišang tšona, ge o thoma o tsena ka gate ya geno ditaelo tšela di a bola, ga di sa bereka. So ke tshwenya ke eo ya gore le ge le ka tla la tle la bereka mebele ya lena, mara wa hwetša e le gore bothata bo ka gae, go tla diregalang, mara a re berekeng re boneng modimo tla re thuša. Ya re thuša modimo. O ka no e repapa Moroka? Alright. Sesi, bona wena o phela jwang, bona abuti o ba phela jwang. Wa tseba gore mo bophelong o ka kry-a mmago lena le tshwenya so because a robetše a bolela ka pelo ka maphelo a lena ka mokgwa a se a beng a se gabotse ka gona. Le ngwana ka thoma goga diokobatše, motswadi a sa robala, a sa ba le khutšo, o ba le stress. Abuti, tšatši le lengwe no ya mo mama go a robetšeng, o no mo kgopela tshwarelwa diphoso ka moka tše o ileng wa di dira. Sesi, tšatši le lengwe no ya mo mama go a robetšeng, o mo kgopele tshwarelo ya diphoso tše o ileng wa di dira, ka morago ga ge mama a šitše a roba dišitšwe a beilwe gabotse. Se re se hlokang ke tšwelopele. Ke no ba ke le lemoša gore ge mengwe
mengwaga e sepela le nako ya sepela le matšatši ya sepela ene dilo tše dingwe a re a swanela go di dira re tsofetše re swanetše re di dire nako e sa dumela tswelo pele gore e be gona go wena a se gore o swanetše go ba mohumi no abuti ke tlo go thuša o be right santse o be le mosadi ge le sa nyale basadi ba e ba bantši bantši ene e ba bothata ka gore ge ba tlile kua gore ena ba re ga re ne molekane le wena gore ga o ke ne molekane wa ekwešiša so go ra gore wele re santse re thušane ka gore kua pele re tle re le nyakiše o be le molekane go ba le mosadi go bose wa omanya wa rogana fela o tla no tseba gore diaparo tše sekono tšona ko di kry-a ge e le dijo ko di kry-a motho wa go ntloša bodutu bošego ko mo kry-a a kere bošego ka kamoreng re kgona go thoma mehlamo gomme re a lebala tše dingwe tše e leng gore ke tša mathata a rena a bophelo jale go no dula o nnošiso abuti o tlo kry-a o ne ngwana o le mogalabe o ya go lata ngwana ka lepara ka sepetlele bona gore jale e tla ba bothata wa kry-a ge ba re tsoga go bošetše go pala gore lepara le kae ba rolola ka thokwe wa e bona mo gongwe modimo a bošegofatša go swana le mo malome ka kapa wa kry-a go ba lela ka moka e le ba babedi ka nako e teng ge o re o lebelela ka mo le mmago bona wa lla bela o tsere o santse o kufe mang wa e bona so re santse re ilokiša botile o ke be gabotse malome ke rata go go leboga gore o kgonne go ba felegetša gore ba tle fa ke kgopela gore ba be le nnete malome go rena go thušo e re tlong go ba fa yona ene bo sesi le bo abuti ba be le diphetogo ka lebaka la gore le batho bo thoma go lebelela maphelo a bona gore ka ge ba tlile mo ke nnete batho ba le ba tekemišeditše go fetoga na wa e bona so malome o malome wa nnete malome ke tata go batho ke mo ba felang ba re medimo ya motho e megolo ke ya gabo mmaga jale malome ke leboga go o tlile fa bana ba re a senke ba ba le tate ke wena so ge mme a robetše o šetše le bona malome re tlo ba thuša ba le ba bangwe re tlo leka go ba founela le bona re bolele le bona and then ba pale re boletše le bona so ke lebogile kudu ba gešo modimo a le thuše dilo tša lena di le lokele di be gabotse le ka noa le tšwe le dutše ka mola le tšwe le ena tia Jakopo o ka re gone ditaola ka mola le tla re ge le enwa Jakopo ka mola bana ba le phekola ba le botša mathata no re lebogile kudu malome ka kapa a ke leboge ba theeletše ke leboge babogedi magagešo batho ba bantši ba ntlhokile makga a mantšinyana ke gona go sasa ka gae le ka tla le tlo nkgwetša ke tle ke kgone go ka le thuša ba go ya nokeng ba ka tla fela re lebeleleng gore dipula di tsoga di ina goba di tsoga di sane na fela letleng le phetheng ditaelo ke lebogile kudu modimo a lefe mahlatse mahlogonono dimpho malome ka kapa re leboga kudu tata go mathwinse ya no ba gola ke a tshepa wa reka maswi monna maswi le mengatwana bana ene di a nyanya tsotsi tšele tsotsi tšele a ikhoya no mara ba gola modimo ko mogolo re ya moleboga ka mehla right motheletši wa motse community radio gona fa